Hello muntina namite ho jau se lemna kahin nei kinun chule tuni khol haji nisim som langa sangni le som le langa din jong thuso chum chum ho phon do na anei kin hiti chule tuni kho hi India dia Independence Day ni kho a hi to kilhanin Happy Independence Day wish kahin bolu na hi Kangpopi Deputy Commissioner Mahel Chaudhary in National Highway 2 Tichu Infar to Kohima Lampi le National Highway 37 Infar to Jiribom Lampi to Okinaiza Dan to Kitolowa ki sim til ho Agas ni sim somni le gate sunga La do ding in thupi an nezinahi Hichi thupi chu Kangpopi Deputy Commissioner in Agas ni sim somna niya chu anasu do ahi National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHI DCL le Field Officer hon Highway Tinmun ho avel la nawa Lampi koma danto kitulwa kitungdo in dukan le tildang dang ho anamu ziuwa Deputy Commissioner and head sa dung zuiwa DC in eviction order chu anasodo ahia kiti thuso ina seina chun highway to kinaiza danti lowa thilchum chu kitungdo ho je chun mi pi ho lamla na asuboin milam ho achile wale nawa kisu kha na the hin gari hol heina jong asuboi ati nahi Eviction ding thupi chu Manipur Land Revenue and Land Reform Act Sangkha Jaku Somgup Section Somlanga Clause 1 le Section 3 of the Manipur Public Premise Eviction of an Authorized Occupant Act Sangkha Jaku Somse ki legit Section 3 dung zuya ki bola hi tin jong thusu sun atalangin hi Highway thil ho phatip sunga akila dolova ahi le District Administration in thil ho chu asu sit ahi lo le ala do na sumle pailun ho chu dandi lawa highway in dukan le thiltung do hon apo do diwa hi tin jong thusu chun asijin hi he thei kha chu July la ki pachun Infara Airport lampi le bazar sunga lampi pang ho dan to ki tu lawa ki sim thil ho Manipur Sarkar in anala do pano hi tai Jani sun kim nidan somleni chun Kukite Manipur Office Chambera Wiswajit Singh, Advocate, Supreme Court of India, Vailhun Kingo, Kukite Youth Affairs on Anapiu Vinahi. Kingo na chun, Kukite Manipur Noiza, CSO Lamkai Hope Pangu Vinahi. Khai Ho Gangte, General Secretary Kimin Aholim na Janichan Geza, Kukizo Te Adinga, Wiswajit Singh in Panala na Hochunga Kipathu Asizin, Chule Mabana Chiding Dan Hihan, Panlading Dan Hangpi Seipung na Zong Anizinahi. Abanin Vailhun na Leki Papina. Kimin nampon silpi na anizinahi. Tuzawin wiswazin hung kalson na le. Kukite Youth Affairs to. Anaki ho madowa ahung kholjin na report pi na phatbi. PP chongloi. PRO Kukite Youth Affairs in anizinahi. Wiswazit Singh in LAHKHOM Kukite CSO ho heading in haulim na phara mangin. Hichia chun kumniwar Manipur boy na to kibana. Amun ta thil chan velhadinga. Ama ta sagela ahung ahi dan asizinahi. Galthu thangza chumchum ho akuna Kukite chunga ngona di lo ta mainland media ho in anaso do ho chu atam zo thu di lo a hi dan asei phongin chule ade agam sung vai ho ma pang ho thilbol khil tam ta a hi thu ata angin hi Kukite chena gam sunga popi cultivation kiti jang chu di kim lo a hi thu a season aban le infar phachom sunga deforestation zia tuilin a hi tia meitei hon anaseu jang chu planning kisu lo zia bo umzi a hi dan asizin hi kokinam mi te ho chunga ngona cha chumchum illegal immigrants narco terrorists le adang dang ho jong chu thudi lo a hi tin asizin hi ahung kalson lampi ho gamanglin ta amuin India gam sunga gamanglin amu ho la athupi pen kha jong a hi tin asizi galatol zia galjam ho namon relief camp web jong agavilin sarkar langa kuna kithopi na ho chu izar ham khat amuding dolo amunawin hinla khosa namun hoa sanitation langhian tui thing hole adang danga kining hinglo ta hin khomang atamzo a hi thu asei phongin hi chule ahung kholjin phat sunga amu do ho document phatha cha abola hin phat khating le japi he theding le mu thedinga a hin ta do ding thu asizin hi chuzawin LAHKHOM CSO lamkai chumchum hon holim na phara mangawin chule Rebecca ho kip spokesperson KWOHR in haulim na le ke pathu seina anezin abanin LAHKHOM ho to jingun puin ke haulim khom na phara mangawin hi
Manipur Governor Ajay Kumar Balain, Governor in Council meeting anakovinahi. Manipur Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goel, Secretary to the Governor le Department Chumsuma Administrative Secretary Ho Zaunain. In Farah Ras Bhavan Conference Hula Anaki Khomavinahi. Akyo Khom Peruchun Amahon Sarkar Department Chumsum Tokun Ho Say Khom na Anayuvin. Na to machal thei na dinga ki thu khom ding dan ho zong ana sei khom ove kiti. Kuki Women Organization for Human Rights in Jangna Domna Project Kiti Anaboluchu Tu Nisena Amachal Zinginahi. Hijito Kimatsun Janichan Gain Hiji Project Lol Hinadingin Nu Tehon Ahite Chanin Pan Ala Zingovin Janichan Giza Project Sumlepai Donation Hungluta Aki Bezing in a he. Nu Tehoin Hasia Insuna Dankazaka Anadon Homova. Hijichu Galetulzia Hinachan Galhang Insung Miteho. Milhiti Nadinga Kim Assembly in. Apatsa dungzuya tu nichan geza ki bol zomjing na lai hi janichan gizin jangna dobna face gi chan gizin hobdo thejin omtan babana it face jangna dobna hobdo na dingin khule veng sti sungle pulama kunin nute hon pan hata in ala jingovina hi janichan geya it face adinga donation hin bol ho chu a hi le mungkot khopi nute sl sawang phai nute tiam mon na phai nute aldeil hen phai nute al simol nute ti khonom phai nute Bongbal nute Tulin Women Union, Kotsu Hoi nute, Ti Pejang nute, Wajing nute, Bi New Moltu nute, Ti Sijang nute, Ti Bethlehem nute, Betsaida nute, Hingzang nute, Gampazang nute, S Khomun Nom nute, Janglin Phai nute, District Headquarter Tuipong nute, S Haijang nute, Mumbai Tachanu, Pune nute, Visakhapatnam nute, Ti Champhai nute, Di Pailin nute, Bethlehem nute to Kaprang nute ho hiwi. Janishun People Advance in Social Service PASS in Gamsunga Golpa Zulu Hole, Kum Upalang Senior Citizen Soadinga, Heading thuphon ahin bolovin ahi. Ping Sol ahilole, Golpa Low, Persons in Disabilities Hole, Kum Upalang Senior Citizen Soadinga, Tilmancha Tichu. Assistive Device Mutheina Dinga Alimco Composite Rejoiner Center in Farhon Assessment Ahung Boli Wahin Aniho Ahile Ahung Hungding August Nisim Somni Tingle Pass Midway Office New Mata Hung Di Wahin Hijitol Hanatsu Kohile Lunglun Nezusi Thon Lawa Amuna Gachi Cheding in Hetsa na Ahin Bolovinahi Chule Achisa August Nisim Git Nihua Hearing Aids Kihomdo Ho Banzob Nadinga Second Batch Hobdo Nazong Dingahi Assessment bolna document ngai chu zosi August nisim somni ni khwa ahin choi kim che diwahi document ngai che ho ahile photo passport size ni Aadhaar card xerox copy khat income certificate le UDID card xerox copy document ho zosi hi August nisim somni masanga office ahin pelu diwahi alimko akuna mutheiding ho ahile wheelchair tricycle rollator walker walking stick white cane Kaliper hearing aids le adang dangahi. Rajasthan Government Noya Commissioner Food Safety and Drugs Control din Muntu Jinglai. Haulin Lalkuite IAS in PhD Azawin. Fulbright Humphrey Fellowship Noya. United States Chiding Ahiakiti. Haulin Lalkuite hin. NIT Jaipura Kipat Political Science Doctorate Anazoa. Thesis dinga an analysis of digital media impact on contemporary political dozati aza social media in politics sunga influence ane dan chumsum study anabolahi Government of India le US government ki goma Humphrey Fellowship for Mid-Career Professional ti agunova zawding in haulilar guiten US azuding tu akizanahi Hechi fellowship hi Fulbright program noiza ki go ngahin US government lever chumsum ki vai homdan agazilding India itabong chu polu theam ti study abolding a hi. Hechi professional program hi 10 months sung hiding a hin. US government guna hi ja expenses zosi US government US Department of State in apodo ding a hi. Haulin larguite IS in doctorate ane na bana na to na lampanga jong pacha na tamta anamutan sang nile somni likum chun Government of India in gold category noiza base e-government initiative award and a pin hi. Tua ato na Commissioner of Food Safety and Drugs Control Rajasthan Noya e-governance portal thum a develop ovin
Hichi alol hinche hinjong Rajasthan Health Minister in Certificate of Appreciation anapi hi. Haulilar kuite hi tu le tu hin Rajasthan khopi Jaipura azile achate to akhusaw hi. Janin ha lang nidan li chun leisit sunga pizza brands lin pen minthang pen Domino's lam ka hondo na anaumina hi. Hicha hin Reverend Dr. Khan P. Tombing Principal Raybon College in Domino's lam ka hon na anizin. Pathin khuna hlandon Reverend K. Kamsin Khub General Secretary EBC in anizin hi. Domino's lam ka hile tunu group in Jubilant Food Walk to ketua abolo ahin aum namuna hile agapi a complex Hebron New Lamka Bank of India Komahi. Jania Grand Opening Program Kiman Peda Vicky Francis Circle Business Head Norris Jubilant Food Walk in Aho Limna Chun Domino's Lamka Natong Hohi 99% Lamka Mia Hiovin Atamzo Numea Hiati Chuletu nu Grum Hoin Akitu Pina Zalovin Amho Chunga Akipatu Zanga Ponginahi Domino's Lamka Proprietor Mistress Nemi Lal Nem Guite Enjong Jubilant Food Walk Ho Chunga Akipatu Assizin Kipathil pipi na zong anne zinahi. Kangpopi Town Committee Nuiza Consumer Committee khat kisim dota amo poding zong kilheng dota. Achi sani khophe sun Kangpopi Town Committee Kangpopi Women Welfare Organization le Kangpopi Youth Union in THUSOH na anei nawa Consumer Committee kiti khat KTC noya anasim dota winahi. Hijitol hon chun hiji Consumer Committee mo poding lam kai zong analheng do winahi. Hichi Consumer Committee lamkai mo poding hot hile. Convener Sangam Kipgen, Chairman Kilkhong Veng, Ward number 13. Co-convener Seizehen Singh Sit, Chairman Pungtin Veng, Ward number 15. Kangpopi Women Welfare Organization le, Kangpopi Youth Union President le Secretary chule, Executive Member Zosi hichi meeting ahi pangsu kay diwahi. Kangpopi Town Sunga Dukan Hotel Pharmacy, Vendor Hwa Zapi Nitin Ngay Chan Ho Sunga, Ipilam pong hile Vesuidia hichi Consumer Committee hi KTC ngan sina hingset api ahetai tin thusu ki muchun asay nahi. Masangchun Manipur bawa thadaw mina kiloy khom na group ni anumham kiti chu tuhin Assam gamsunga zong hitabong kiloy khom na chu hitele akilomin koi hi adi ham ti zong ke theilo khophin press release khat ahung ki sole su thing na kharin anung hin zui peikit ahin kiloi khom na min chula thakhat a hekirin mi pi ho hi chimcha gam a hi ta dano jong akiza jingin alang kharin hichi press release hi fake a hi a khe phapui ati ho cha cha chu za dang hon na sata in media anasam phung kirun hichi na vet cha chu athunei zo umlo ani gela thanei chi gam kai khana hom pi ni khom kiti tabong chu hile kilomten ta na hi hichi hin seilo naw chu a hile masangje ma thusu hung ki bol su thing na hung ki nei min chung THUSOH ahung ki bol kinin asay na wachun Manipura chamna le ki punkhom na aum na ding adeisa naw THUSOH ahin nei kirun asay be na wachun Manipura koki hon atuma ki vai hop na ding nge na aneyu thadowin pia samin aphat sa lo dan sayin Manipur gamsung ki su ke ding adeisa lo go helovin jana neita avyang bin apan ala di wahi danjo THUSOH chun asay nahi hitol hon chun koki in pia samin achi sa August nisim som lakhat ni khwa akilul naw dung zuin Thina pai chama anakal sung ho zo si hi nga het sa na thuphun ahin neu na hi het sa na thuphun a seina chun saum ta gaungbura chun kholal thovum khomun nom village dima hasaw hausapu milun zaum le hausana hi na in jana ka hin pi ahin tu chunga koimangan si le hellowa le thado in pinjong het pi hilowa phaijana ga chi na hi nangma ta lungela kalsung na hi nampi ki vaipu na salwa chon na hi hichi ki vaipu na sangpen kokin pi asamin akiven nasu khel hi alinin mizo se lungel ato kha akimoy na hi achi ho hichang na hiu aki hetai dima hasawa kun nangma chun kholal thovum gaungbura khomun nom mangmin thang thovum songbung jang khogin singsun diktokera karbi anglong akun nekam zom ho present address manja karbi anglong assam le Janglun Mangzer address Membong village Karbi Anglong Assam Hezechun August nisim som lakhat sangni le som langanin kya ye lamkai chengle mi pi tampin ke ho khom na kinizin hechia ho sahung zo si thulu na bangin nam pi dam na dia nang le na loi ho hi koki in pi asama nga ngaidam thum na tokoba koki customary lodung zuya voucher tu nga
salam na sa diwa geldu na kinaya hitai aphat hi August nisim som legi changni le som ni langa ni le song pizza nga kya ye in pi puina na bol dia head sa na hi hausana hi zala na loi ho hi nangma kingan si na hi hiji hi nasa lawa na koiza na bol lo le abana chona dungsu ya ki bolding hi koima thi mona chansa loading a hi ati tu soin a sei ben a chun koimangan si le sol hilowa infara chamna sema na chiu thado in pigeon headquarter jing in zong a deilo lamza thang nungzu ya infara na chiji ki khan theilo i hiu hena sa sa kokile thado akimat na ompoitia press release su to na bol hi su beina na neilo le om danding a hitai hausana hi na zala asama ko na chi khom pi chengsi na hin puiding le head sa dinga nang ma ki ngan se na hi in pi thu sa na hin head sa sema koki in pi asam headquarter sung pi jang dima hasaw asama kun head sa thuphon chun asein alangkhadin thado tribe committee sungbung dima hasaw asama ku din jong koki in pi asam ho thu su to ke sein su thing na thu su a hin neun aseina wachun Assam State Dima Hasaw District le Mohur Subdivision sunga sungbung wangkho hi sarkar het pinen achi sa sangkhat jako songkup leli kumin pulepa thado ngailu chengin anasa don NC Hills Autonomous Council noya thado mauzadar sunga thado khu khat ahin heji chun thado mauzadar khuda khasana tichu land tax akipiji nahi sungbung kho hi Assam gama thado nam ki vai pu na sangpen thado in pi Assam aneki phu donale munpi headquarter munjong hi ho ke phu do apa tu ni gejin hausa hian khumi te he jong le thado nam dinga panla jingka hiwin IT line jong thado ka sei lep khapo wi head be thei kha chu songbung khu hausa gangbura hi khumi ten kumnga dinga kileng do je hin mi kita pathin king thado nam ngai lu chule khoki wai pu dan he thim ta mi pa kha kileng do je hi hechidung zu ya chu pulal khau sil ho hi achi sa sangni le som la segi som le gate kuma anakil heng do hin tu hi tam ni na adia kumthum thin na hetai ahin wang sedum tein pulal khau sil ho hin thado nam hi koki gamwa ho ki cha le ti za na zen asei lep jingin thado a hi na aza chat pi tan songbung khomi te zo se hi koki sunga ei puilu danin abol jing na hi le songbung thado ho hi koki te khodanin vanui he din aum jing tan khosung mi ten delo na le pamlo na to gomin demna sangpen ka hin phung do wi chuti chun achi sa april ni simli sangni le somne ani khwa goti khopi muna Assam gamatia amasapen hun thado cultural festival to gun chu koki gamwa to ki thuin anatu tanguin akhumi te hun mangdia chiki go ho anaza dain khamka na jong sangta in anane jinahi aban kinin achi sa august ni sim som lakhat sangni le somni ngani khoin kele kelo kia kesu makaina infarhopia thado in pi manipur makaina thado koki hilole meitei ki ka ke thim tu na sim na kalsung asama kun thado lam kai thado in pi Assam thado in pi dima hasaule thado in pi karbi anglong ho chungchang thuin in le dong bizin mi pi ki khom na sung pi jang community hormona koki hon an nei na wachun pulal khau hi adammo alal sa sa anoi jamin chung sungbung khomi ho to aga kalsung wi achunga chengse hi khusung mi pin aki het pi pun koki in pi Assam ki lol na ti chu resolution jong thado nam hi nan aki san pi pu na hi chule mabana khusung hausa hen mimal hi jong le koki kiloi khom na pang ho le aki loi khom na wa aki lol na ho jong songbung khusung min ke pomlo dinga hi tin phon do na le su thing na ahung ki ne yeti thado tribe committee songbunga kun su thing chun asei na hi tuni khwa dinga thuso LAHKHOM chom chom phon do na hin nei theu hi chen chu hi tan ti avelin tuni ho happy independence day wish ka hin bolso ke on hi muntina thuso anangai jing namite ho zo si suntin chibe jantin mangpha